Nā te tiwi, he raru pēr kei te haere ake I te puku o Tāmaki Makaurau nei, I nā koara I runga I te hiahia o tētahi pakehi ki te whakatū whare kairau I tētahi o ngā huarahi matua o te taone. Nā Kaia Mikey Sherman te pūrongo. Kei te puku o Tāmaki Makaurau ko te paurewa teitei rawa o Aotearoa, te whare e mau nei I ngā whatu o te tangata. He oi kaore e roa karereke pēr tērā, kei te whakatūria tētahi whare kairau ki tērā taha o te huarahi, te kaupapa, te teitei. This is one of our icons in the country. Right next to it, going to be a big, whatever you call it. Not cool. We work here and school here, so I guess we'll have to move out now. I don't know. It's just another temptation and one money wasting. It's just, yeah, no, not my cup of tea. Engari kaore te katoa I te whakahe, he kai noho a Janie Thompson ki te puku o te taone, kaore o nā raru ki te mahere mō te wāhi nei. Everything's legal now. It's not going to bother me. It's a business. Go hand in hand with Sky City. It's ka pai. Ko John Raua ko Michael Chow ngā kai whakarite I te kaupapa nei, he whare kairau anō tō Raua ki te whanganui ātara, ko te mahere mo tēnei kia tārua ki ngā whare kairau o Amerika. Mō ngā tau ko tahirau e rua te kaumawha I tū ko te Palace Hotel ki konei, no te tau 2008 ka hokona e ngā tungane Chow, moneke atu I te 3 miriona tāra. He oi nā ngā mōrearea papahoro ka turakina I te rātau. I whakapā atu a te karere ki te whānau Chow, engari auware ake, ko te whakapai ka tū te whare ki konei, hei te tau 2013. Mikey Sherman, te karere.